Recollection series. Yesterday, we focused on one of the pillars of Lent, which is fasting. We were reminded that fasting helps us to express and deepen the resolution that we are ready to sacrifice for the kingdom of God. Furthermore, fasting is not a means of seeking God's blessing as much as it is a means of seeking God Himself. For the third day of our Lenten Recollection series, our topic focuses on another pillar of Lent, almsgiving, which leads us towards loving others. At this point, without further ado, allow me to introduce to you our esteemed speaker for today. Our speaker was ordained deacon on December 1, 2022, and is currently assigned as a secretary to the Archbishop of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Brothers and sisters in Christ, let us all listen to and reflect with Reverend Christian Ray D. Kayanan. A round of applause, please. You can still have your confession while the recollection is ongoing. Thank you very much. Talakad tamo po. Kinagyuning ipa, ang paninganak, ang panibanal na Espiritu. Amen. Ing ginumanatili yake kayo. Pamamasa kim may pabalita agpangkang San Marcos. King panahon na ita, ing metong taluturo ng kasulatan, linapit siya kang Jesus at kitnane. Sano ing maraguldiling kautusan. May kibat ya Jesus, itiya yung maraguldiling kautusan. Makiramdam ka, Israel, ing ginung kaya katamon Diyos, yamong bukod ginu. Luguran me, ing ginung kaya kan Diyos, king mabilog mong puso, at king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. Iniing kadwa, luguran me, ing kalupa mong tao, anti mo ing kaya kang sarili. Alang aliwang kautusan na may git pa karete. Nga na ning talaturo ning kautusan, tinud ka, maestro. Tutu ing sinabi mo, metong yamo in Diyos at ala ng aliwa pa subali kin Diyos. At ing lulugod kin Diyos, king mabilog ng puso, mabilog ng pamisip, mabilog na sikanan, at ing lulugod king kalupa ng tao, anti mo ing lugod na king sarili na, may gityang maulaga, kesa sakit ang sablang ayin at durulukan at aliwapang ayin. Apansina ng Jesus kimbiyasa yang makibat iting lalaki. Inya sinabi na, kamarayo king kayaryanin Diyos. At kay bat na nita, ala nang may ngangas pang mengutang kang Jesus. Ing mayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kinagyuning ipa, ang paninganak, ang panibanal na Espiritu. Amen. Mayap sisilim po kaya kayungan. Maya pa Matundo na ko po ata. Kasi bahay po, mayap sisilim po kaya kayungan. Bakigrit yun naman po rin kasiping yung mayap sisilim. Pakisabi kayo, king kasiping mo, alas 5 pa, ka pa matudtud. Ing may assign po ka na akong topic apining almsgiving. In common understanding tamking almsgiving. In common understanding tamking almsgiving apining pamamye limus. O kaya pamanyapat mayap, lalo na ka rin pakakalulo, mamagkasakit at malalakwan. But today allow me to define almsgiving as an act of mercy and love. But I want to focus on love. Almsgiving is a love in action. So before we love, we must acknowledge and recognize that we were and we are loved
by God. Napon po ing gospel anong kasanting. Ay lalaya po, ing gospel napon. Wala sinabi ng Jesus, king Last Supper, sabi na karing kanyang apostol, ing metong kaya kayo pagtaksila na ako. Api ni Judas. Pangadwa, anak ang Pedro, ikay ilingad mo kong makatatlong beses bayat tulaw king tatyo. Retang adwa nga reta, Judas ampoy Pedro. Oreb, makanano yan maging masanting kanta. Sinabi ng Jesus, pagtaksilan de at ilingad ne. Masanting yan, nung lawen tayo po ng Ebanghelyo, nung imaginean tayo ng sitwasyon, Judas ampoy Pedro, kaya bela pamuring mengan. Kaya bela pamuring kita Last Supper. Megbakaw ti Jesus, sindu na, ang gaking pangapako na king krus, kaya beya Judas at Pedro. Balo na before pa. Balo na pabayo pa ita. Pero sinundo na, impa magligtas na. Aliwa mo yung Judas, ampoy Pedro yung kayabe, pati na ret ang bisang makamate kaya. Pati na ret ang kalabana, kayabela. Makanya niya po yung ginuta mo. Lugod na, sinundo na, impa magligtas na, may sundo. Alayang pinili, gulot na rin makasalanan at kasalanan tamo, kakulangan tamo bilang metong tao, bilang tao. Malawot na malawot yung pamaglugod tamo bilang metong tao. Ikatamo po kano po atang ating mesira, ating mispak, ugseta na o leleta na. Kareng gamit, kareng pinggan, kareng bowl, kareng platito, kareng baso. Po atang mispak ne, po atang mesira ne, po atang mo niya gamit, ala na yung ulaga, gagawan tamo, ug setane. Pero baruan niyo po, king bansang Japan, at ilang awsa na kintsugi. Kintsugi. At proseso ya po ning pamaglarin. Dabo kanong hapon, gagamit lang golden powder para retang bagay mesira o mispak. Pwede lang pasibayong gamitan. At kaya rin ang may gawa, kapamilitan ng kintsugi, yatang may nga balbal at may nga aspak, mas lalunto santing at lunto ulaga. Mas lang mes santing, itang may kalamat, itang mispa kaplatito, akit met niyang bayon design sa gold, at karin agamit din pasibayo. Ano kasanting nga himahi, pwede tamong gamitan ngayon ng Kwaresma. Makanyan yung makanyan, inggewa ng Jesus para kay katamo. Hindi masanting yung paganaka, kaya katamo, na ating Diyos, amidawon king Biena, banging sabla, pasibayong mibalik king ipa. Ating Diyos, amidawon king Biena, banging sabla, pasibayong mibalik king ipa. Hindi masanting niyang paganaka, kaya katamo para karing aliwang tao, pati na karing pamilya tamo. Ala naman pong perpektong pamilya, sigurado ating mikilamat mo naman, mikisira, balbal at aspak. Dapat papakit ng Diyos na reni ay lasapat bang maging sumbagal para naapapakit ang lugod na kaya katam. Nung tutututa mo king pamanuki king Diyos, eba tuturo na mo naman ing mabiyasa tamong mas mamatawad at tanggap. Ing maglarin mo naman, uling iya mismo, pauli ning lugod na, mumuna nakatamong tinggap, petawaran at kinabos. Ating ko pong kakaluguran, anyang second year college kami, abay kang susuyo kang Bisamban, choir yan naman. Dapat ining kaluguran mi ngayon ni, nebok to tiya. King amano tamo, ilang ausan tamong may sakab, o kaya may disgrasya, tamong makanyan. Ining kaluguran ko ini, tanggap na namisa ka ba't magkamaliya. Ding kayang pengari at apo, penikwanandang tanggapan at patawaran niya. Pesaw plaking pari, at karin, ing disgrasya, may ganyang grasya. Ing anak kami bait, may mentula king pamilya, ing ima pasibayang may kapag-aral, at ngeni kasanting na nakabilyan. Pero makanano na mo kaya,
nung ring mismong pamilya na ere tinggap. Makanano na mo kaya nung ding mismong pamilya mo era ka tanggap. Kaya kaluguran kong kapatid, o ini sana ing metong tamong gawan bilang kabang pagmasusyan tayo ing banala parumingo. Mas panikwanan ing tanggap at mamatawad, ing lugod kalupan ning Diyos amalugod. Pangadwa, masanting yung pagganakain ni kaya katamo mismong sarili. Na ating Diyos, amidawan kimbyena, bang ika, pasibayo kami balik king ipa. Ninuwaring taong alang pamagkamali at pamagkulang. Ninuwaring alang lamat, aspak, sira at balbal na pangatao. Mekad eta na po simba o lumapit man kin Diyos, nung pakiramdam tamo, perpekto na at banal. Lalapit tamo kaya, sisimba, mangadi, at manyawad-tawad. Uling balo tamo at tintamo naman kanya-kanyang pamagkulang at pamagkamali. Aspak, lamat, sira, balbal. Pero kalupan ng kinsugi, ing Diyos, may katawan niyang tao, may pako king krus bang larinan ita. At pag masusyan tamo, ing Kwaresma, ing banala parumingo, may susundo ing pamaglarin at pangatayid tamo kaya. Inimam niya pong pag-asa kaya katamo, lalo na ngayon ing banala parumingo. Ing katutuan na ing Diyos, liniktas na katamo, gulot daring lamat, balbal, at aspak tamong pangatao. Atin palang leguan ang mayayakit king pangalamat tamo, pangaaspak at balbal tamong pangatao, pati na ka rin pamilya tamo. Ing leguan alipa uli dareni, nune king mas masalang mayayakit, na ating Diyos ang mapamakalulu, ang pamalugod ang mamatawad, tatanggap at lulugod kay katamo. Ating Diyos ang lulugod, ating manglamat, sira, aspak, at balbal. Ay lalakipin po itang kanta ng Ray Valera, anang makanyan, mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Itamongan po, mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Palakpakan niyo po yung balang metong. Mahal kita, maging sino ka man. Kanya man natang damdaman ine, karing imata mo at tatang, karing asawa, karing kakaluguran. Pero impeka tutong papakit, kaniting lugod, ala nang aliwa pa, oy tiya makapakuya. Ing Diyos, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Pakisabi pin po ka rin kasiping yo, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Marinela po rin aliwa. Pasibayo po, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Kaluguran kong kapatid, o ini sana ing bakalan at pakatandanan tamo. Ngayon ing banala parumingo. Ating Diyos alulugod kay katamo, gulot daring lamat, aspak, sira at balbal tamong pangatao. Mi katawan niyang tao, mete at mi pako king krus, bang larinan at ibalik na katamo king iba. O yan naman po talaga yung pagmasusyan tamo ngayon eh. Ing lugod ng Diyos kay katamo. Pero yung kutang, ikatamo kaya, nano naman kaya, pwede tamong pakibat king lugod ni nga pong Ginoo kay katamo. Is it faith, kasalbantayanan,
prayer, fasting, abstinence. But for me, allow me to give you one of the best responses that we can give is love. Or shall I say, almsgiving. Almsgiving is an outward sign of Christian love for others. It is a love in action. Eyamu pamamyelimus, nune pamanggawayang mayap at dapat ang masanting king kapara. Pamaglugod dia. Bakit? Bakit ang kasalpantayanan niya pasapat? Rebe pasapat ang kasalpantayanan. Depende po. Even Prophet Jeremiah warns us, do not say, we are the Lord's temple, neither should you say, faith alone in our Lord Jesus Christ can save me. By faith itself, it accomplishes nothing. Even devil believes. Faith must be joined to an active love which is expressed in good works. O in prayer, papapupede. In fasting and abstinence. In faith, in kasalpantayanan, dapat magdalaya, dadala na katamo, kimpa maglugod. In pamangadi naman, naman ega na ganang mga di mamunga. Ikatamo kan biasa tamong mga di, pero ega na gana, ali ega na gana, biyasang lugod. But prayer, in pamangadi, dapat ini makastawp yung magpalalam at mamyasikanan kikatamo bang lugod. Fasting and abstinence, deni dapat mas makasawpla kikatamo bang mas makalugod tamo. We abstain, we fast, we lessen something so that we can give more to others. We fast, we abstain so that we can love more. In kasalpantayanan, in pamangadi, in fasting and abstinence, dapat mas makasawpla kimpa maglugod tamo. So, it is really love. It is our response to God's love. Love. Now the question is, how can we show that we love God? How can we show that we love? I will use the word love. L-O-V-E. Love. L, listen. Listen to His words. O, obey them. V, value them. E, embed them in your hearts. In your heart. Pamakiramdam, pamaminto, pamagpakamal, at pamaglalam o pamagyamot karing amano na karing puso tamo at biya tamo. Pero let us start with letter L. Listen, pamakiramdam. Baluan niyo po, para po kano abalo ni metong tao, nakaluguran niya, you listen to him or her. Makiramdam ka kaya. Pakiramdaman me. Para kano abalot panandamanin tao na kaluguran me, you listen to him, you listen to her. Pero masakit yung makiramdam. At sabi o yung maging problema tamong tao, eta na biyasang makiramdam o magkasakit tanang makiramdam. Especially kano kaya katamong katoliko. Potanon si Simba, kutang ning pari, nano yan mo, nukor niya mo ibat ng first reading. Nano yan mo yung pakibat. Nukor niya mo tungkuling gospel. Nang kaya lang makapakibat. Uling, maninayata mo king homily. Etane, apakiramdaman itang first reading, psalm, at second reading, and even the gospel. Bayo ya pa may gomilya impari, may nga mano na nga pong gino. But we failed to recognize that, to receive that, kasi eta mo may kiramdam. O yan yung maging problema.
And perhaps, tanggapan tamo na masakit ing makiramdam. Balikan tayo po ing transfiguration story. Ing ebanghelyo, ing transfiguration. Ay lalaya po, ito may naliwayang aske, Jesus Christ, kaya ben i Pedro, i James and John, ikit dala na Jesus, kasabi na i Moses ang po Elijah. At may naliwayang aske nga pong Ginoo. At sabi na ng Pedro kanta, Ginoo, gawa kong tent para kay ka Moses at Elijah. Kaya nitana mo po. Pero kaba magsalita Pedro, ating boses na iba't kayong biga, o iniing ka na akong pakamalan na anak, pakiramdaman ne. At di Pedro, tinakot la. At tinapit niya Jesus, ko tatakot, anam makanyan. Pero balban niyo po, bayo yung ebanghelyo ngayon ni, yung senaryo makanti niya. Jesus kanu, kaya benoring apostol, kukot na nga nala, nino ako para ka rin tao, anang makanyan. May kibat la rin apostol, ikayo po kanu John the Baptist, ikayo po kanu Elijah. Pero Pedro, may kibat ya, ikayo po ing Mesaya. Tinod ka, tinod ya, tinod ya Pedro. Sinundo ng Jesus yung pamangwento na, anang makanyan, uwa, dumalan kong kasakitan, patenda ako, at king atlong aldo, subli kumye. Ay Pedro, itam may kasagot mo sa lese, eya pinayag, imbasa makiramdam, nabisa makiramdam, uli makanita yung dimdam na. Ay po malyari yan, Ginoo. Ko paboren na magkasakit at patenda ka. Imbasa makiramdam a Pedro, anyan dimdam na matsura na, nabisang makiramdam. May kasakit yung makiramdam. Pero nung balikan tayo, nung lawen tayong mas malalam, yung pakibat ng Pedro, may kadbilang tao ay intindihan tayo. Nung ikating ang kakaluguran, may burin magkasakit mo naman. That's normal. Kaluguran da ka, da ka burin magkasakit. Hindi naman Pedro na may amnesia, na may naliwayang aske Jesus, ay kasanteng may amnesia. Kaya nitana mo po, Jesus, panggawado ko pong tent para keka, Elijah at Moses. Pero ating boses sana, o ka na akong anak, pakiramdaman me. But is this something bad? Peter was just trying to capture the moment. But what is not so good with Peter's intention was that he was just listening to himself. May kadbilang tao mo naman, kalupa ng Pedro, ay intindihan tayo. Mayroong mga pagkakataon na gusto nating gawin ang mga bagay based on how we see, know, and understand things. Neng kay sincere ta naman, this is the best. O balo tamong best. We are sincere. Pero minsan, naita mo balo, naita naman pala isto. For example, imeto nga pengari, kaluguran ng anak na. Kagraduate ng anak ng college, akong balaki kapantun da kang obra, pagsabay da kang kumari. May kalubya kang obra, pero eya, may grow at may kasakit yung makyabe ka rin. Pero sincere yung pengari. Uling kaluguran ng anak na, pero istuya ba? In that way, we can understand Peter. He just wanted the best. He depended on how he knew and understood things. Pero itamupin, pauli na nita, may kasakit yang makiramdam. Uling pekiramdaman na mo ing sarili na. Here is the good news. The power of the transfiguration comes into the picture. After Jesus was transfigured, a voice from the heaven was heard, "This is my beloved Son, listen to him." It is when Peter was consumed by himself and was only listening to himself that the voice of God was heard. Listen to him. Listen to Jesus. Para bang sinabi ng Diyos Ama, "Oy Pedro, ito ang aking anak na minamahal. Sa kanya kayo makinig." Pero may takutan la. May takutan na rin Pedro. Masakit at makatakot. Pero king biyeta mo, tama papansinan, makanyang tao ma-formed. May unyong pag-aaralan ko at pakilaman mo ko. Talent kayo ni, mas biasa ko keka, o sabihan mo yan. I experience ko na yan, makatining gawan tamo.
Because of that, we fail to listen to others. Uling makiramdam mo king sarili by depending on how we know and understand things. Ano po kusanting itang image mesa kablawling tatakot la. Nandindam dit ang boses ng ipa. Nung lawenta yakimbye, minsan ing makiramdam king nga pong Ginoo, eman kabud masakit, nune minsan makatakot. Uling ing pamakiramdam kang Jesus, buri na mo ring sabyan, apen itang pamintuan ing kaburian. Obey. Letter O, obey. At pakyapusan ing gewana. Buri na sabyan pipilyan ing tutu at istu, tukyan ing mayap at magpakayap. Ninupuwaring ebi sa karin. Pero tutong masakit at makatakot. Listen, obey, masakit at makatakot. Halimbawa po, may pagmarites kayo kaya biya mo rin kumare mo. Anya mo muna okay naman latest facts with good intentions. Kumusta na yung kumare, may sakit niya, di ba? Pero bandang gitna, o papansinan mo, bala mo kasira na. Bala mo matsura na, ibig sabihan. Ika naman, panandaman mo, na istoy ni, na mayap ini. Pero sabihan mo karela, maresto na yan, na mayap yan. Kasira na yan. May kadakal kay katamo, da sabihan. Puta sabihan da pa rin kumare mo, magmayap-mayap na yaman ini. O kaya kalako mo, ika ng bida. Po masakit, po makatakot na. O kaya king obra, ikit mo, papansinan mo, at inyang gagawan, mayap ing kaya kang boss. Sabihan mo kaya? Puta, no sinabi mo kaya, kinabukasan, manto na kang obrang aliwa. O kaya king parokya, at inyang asabi yamong na, mong, matsura yata ito sinabi mo, may pakarini kumaring mga kanyan. Sabihan nyo po, masakit at makatakot. Tutong masakit at minsan makatakot. Malalagwa, pero dimdamtamo king ebanghelyo ng transfiguration, sinabi na mo rin Jesus kare Pedro, ko tatakot. Bala mo wari sa sabihan na rin Jesus kay katamo ngeni, tamo tatakot, kaya betaya, andyang king kasakitan, andyang king makatakot. Kaluguran kong kapatad, Lent is an opportune time for us to go back to this reality. Kaya nga ang paanyaya sa atin ng Kwaresma at ng banal na linggo o banal na parumingo ay mag-ayuno at pagtitika. This is not just about food and meat. It is also about stripping away the things that make us full of ourselves. It is the time for us not only to listen to ourselves, but to listen to Jesus in prayer. Ni papangadita mo po, kalupa ni pangadi at panagkat ni Santo Papa, Pope Francis, na mas makiramdam tamo sana kang Jesus, bistaman madalas, masakit, uling etamo apapansinan, pakiramdaman ta namo ing sarili tamo. Uling oita ing baluta mo at aintindihan ing bagay-bagay. Ing mamintu, kaya bistaman madalas makatakot. Uling malalagwa. Uling minsan masakit pipilyan ng tutu at istu, ing gawang mayap at magpakayap. Pero oyan ing panagkat ng ipa, makiramdam kayo king anak ko. Makiramdam kayo kang Jesus. At kalupa ing panabili ng Jesus, tamo tatakot uling kaya betaya. Hangga na kindatang tamo naman kimpamanjubling biye at akaya betaya karin kimbanwa. Listen to His words, obey them, pamakiramdam at pamaminto. Masagule, ali. Makatakot, awa. Next, letter V. Value them. Pakamalan tala ano ding amano ning hapong Ginoo. Why? We need to value them kasi ding aliwang amano ning hapong Ginoo, ning kaya man masakit, ning kaya man makatakot, pero uling tala pakamalan,
mililelela. For example, ay lalaya po ang ebanghelyo ng last judgment. Nung no ka rin, Jesus kanu, ikawali na laring tupa, king kambing. Ding tupa ring masalba, ding kambing ilang ali. Nino rin tupa. Retang tupa kanu, retang magpapakan kaya, anyang danupan niya, magpainom kaya ng painom niya, may imalan ng alayang imalan, ng sinap na masakit niya, etc. May kipat na mo rin tupa, makanano ito, Ginoo, edang na kaman ikit at akayabe. Nang Jesus, anyang linapit na rin pakakalulo, malalakwan at mamagkasakit, sinopan yula. Pareho karatang kambing, masalba. Nang danupan ko, ay ko pekanan, anyang painom ko, ako painuman, anyang laking malan niya ako piniblas, etc. May kipat na rin kambing, makanano po ito, doon ako po ikit at akayabe. Anyang linapit na rin pakakalulo, mangailangan at malalakwan, eyo pinansin, eyo sinopan. Jesus was straightforward. He spoke so simply and plainly. Mang ginamit parable and complicated words. He was just very specific. He was so specific to the point that one can say, this is the key to heaven. To love the least ones, ding pakakalulo, ding malalakwan at mamagkasakit. Nang pala sabihin nga pong Ginoo, Christian, magpahari ka pa, bayo kami salba. Ay, kailangan pang pagawang maragulap isang ban, bayo kami rasking banwa. No. It is to love and serve the least ones. Ding pakakalulo, ding malalakwan at mamagkasakit. Kalino at mekat asabi tamong, kasaguli mo pala, kasimplian mo pala, lumwal ka mo kaya ni parokya, munta ka mo kaya palengke, dumurot ka mo kaya ni manakit kang pakakalulo, manakit kang maranop, mangailangan ni malan, karakal preso at taong masakit. But admit it or not, sometimes we are missing the key. We are missing to love the least ones. Ding pakakalulo, ding malalakwan at mamagkasakit. Subukan tayo pong palub kaya ng parokya, kaya kayong pamilya, kaya kayong bibali-bali. Who are these least ones? The hungry and thirsty, then danupan at kawa, are not only those with physical needs, but also those who have emotional and spiritual longings that need to be satisfied. Datang kayabe tamo na mangailangan mong kakwentuhan, antabe at pangadi. The stranger might be anyone who is lonely and outcast king parish community. Retang mapapansin, na mangailangan pansin. The naked might be those who are suki of marites and chismis, na mangailangan sa bangkanitang mas makayarap na karing aliwang tao. Ding masakit could be those who are disoriented or unstable, datang mawawala at malilili. Mo balo yung anak mo pala, mawawala at malilili, na mangailangan antabe at direction. And the imprisoned could be those datang taong masaya king kabilian dangin, king obrada, king eskwelada, na mangailangan na makawala sa kanilang kinalalagyan, na nangangailangan ng tulong upang sila yung makalaya. Mo balo, mo apapansinan, kasiping mo ngeni, he or she belongs to the least ones at this very moment. But are you aware? Or do you even care? But I cannot blame you. Makanyan tamo po susulong kimye. Makanyan po papakating yato kay katamo. Masasane tamo na lalwen at kukutang, nino rin pa kabiyasa king klase yu? Nino pa ka maganakakaring anak mo? Nino pa ka makwada king batch yu? Nino pa ka talented? Nino pa ka mikabalo at madiskarte karela? We find people, or we are used to see people, those who are on top. Retang manguna, retang biyasa,
Retang masanting, retang malagu. Ning kaya naman mangutang tamo, nino itang kamay na. Nino itang malalakwan. But not to help them. May kadetang aliwa, bang kanita, tintamang pagchismisan. Kabobuanan naman nita, kainanan naman nita, o gewanan naman nita. Di pagmarites. But there are glimpses of hope that I myself experienced. Dakalya projects in parokya para ka rin pakakalulo, dakal lalabat ka rin masakit, dakal sasawap ka rin mga ilangan, at yung pibale-bale, ay mapapansinan ng ima mo, she's trying to reach you. Deng anak, ay mapapansinan, they want to care, kare-kare lang pengari. Ati naman, at atyu naman. But today we are being reminded, we are being challenged not only to know and see the least ones, but also to love them. Sometimes the least ones are often those we judge, condemn, or ignore. Call to mind the people who seem least deserving of your love and know that Jesus is living within them, waiting for you to love Him by loving them. Jesus is waiting for you to love Him by loving others. So when we neglect the least ones, di malalakwan, pakakalulo at mangailangan, we are not just losing the key to heaven. What we are really missing is Jesus Himself, the Jesus in others. This is also why we need to value His words, because they are the keys for us to reach heaven. We need to value the words of God, bang kanita ela mililele. Ating naman masakit, ating naman makatakot, but because we don't value them, mililele la. And we need to value them because they are the keys for us to reach heaven. Last, embed them in your heart. Pagyamutan, palalaman tala, karing puso tamo. Bang kanita, eka magsisi ngayon ng Holy Week. Eka magpenitensya ngayon ng Holy Week. Eka mag-fasting and abstinence ngayon ng Lent. Eka mo ngayon ng mga ganaka uling Holy Week. Eka mo lulugod ngayon ng uling Holy Week. Eka, miya kaluguran ngayon nga pong uling Holy Week. But I am challenging you and inviting you, even after the Holy Week, bakalan tamo. Itang ganaka, itang lugod, apenandaman tamo, ibat king nga pong Ginoo. Bang kanita, yamu naman, ing asundo tamong adake, karing kapara tamong tao. My dear brothers and sisters, o yan po yung panagkat ko kay kayo. Sige, you pray, you fast and abstain, but ultimately, you love. Almsgiving. Love in actions. This is our response to God's love. O ini po yung pakibat tamo, king lugod nga pong Ginoo kaya katamo. Ing lugod mo naman. Lugod kaya at lugod ka rin ka para tamong tao. Ang mayayakit, king dapat mayap. I want to end my sharing king kwento ng Pope Francis at itang anak alagyo na Emmanuel. May kadindam nyo na po, kasi nyo na po kayong Facebook o kadindam nyo na karing aliwang tao. One time, one day, Pope Francis mag-visit siya ka rin parishes. One of his pastoral parish visits, dahil anak, lalapit la kaya bang mangutang. Wala mo audience ka rin anak. Tunggal-tunggal magsalita lang kitang mic. And one time, i-Emmanuel na yan ng mangutang, linapit niya king mic, kinyakyat kakarugya, nakanuag yung sabihan. So, gawa ni Pope Francis, pelapitan niya kaya. Kinawal niya. What is it? Bidong ng Pope Francis kitang anak. Anam kanyang Emmanuel, my father died last week. He was a good father. He allowed us to be baptized. We are 4. His dad in heaven. At siya po ba langit itatangko? He was unbeliever. Atheist na po kano. But he was a good father. Kaya babinyag no rin anak na, ding 4 ng anak.
Anang makanyan Pope Francis. Was he a good father? Yes, anang Emmanuel. Kit nakano rin anak kakayabe. Nung yung tatang na ana was a good father, don't you think idala ni nga po ginuging banwa? God loves good people and His father was a good father. Do you think anak ka rin anak? Alayo king banwa tatang ng Emmanuel? Ibakibat da rin anak atsuya po ka rin. That's the answer anang Pope Francis kang Emmanuel. Kinya kaya po yung anak. And perhaps he received an overwhelming assurance na yung tatang na, yung mayap ng tatang, bistaman ay sa selpantaya, uling mayap yung tatang, kaya na yung ipa, karin king banwa. Kaya pa si Bayo kalugunan kong kapatid, o inisanin panikuwanan tamong, ipakibat mo naman, king lugod ni nga pong Ginoo. Lugod mo naman. Lugod kayo, at lugod ka rin kaparatam, ang mayayakit kin dapat mayap. Almsgiving. Amen. Thank you so much, Reverend Christian. Today, we were reminded that almsgiving is an outward sign of love to others. It is love in action. Let us also keep in mind the meaning of the word love. Listen to His words, obey them, value them, and embed them in your heart. Therefore, we are challenged to not only see the least ones, but also love them. Jesus is waiting for all of us to love Him by loving them first. At this point, we would like to award the Certificate of Appreciation to our dear speaker. May we ask Reverend Monsignor Jose Yulacap, Parish Priest of Our Lady of Grace Parish, to award the certificate. Allow me to read the citations. Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City, Pampanga, Certificate of Appreciation is hereby given to Reverend Christian Ray D. Kayanan for sharing his knowledge and expertise as a resource speaker during the third day of the Parish Lenten Recollection with the theme, Almsgiving, Loving Others, given this 5th day of April in the year of our Lord 2023 at Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. Signed by Dr. Ricardo Nalo Jr., PPC Coordinator, and Reverend Monsignor Jose Yulacap, Parish Priest. Once again, a round of applause for Reverend Christian. Thank you so much, Among Jo. And once again, thank you very much to Reverend Christian. May the teachings that you have provided with us today be brought and lived out in our daily lives. May God bless you abundantly. Once again, a round of applause for Reverend Christian Ray D. Kayanan. At this point, we shall now prepare ourselves for the celebration of the Mass.
ing kapasalamatan dari Renato Figueroa, Maxim, at ing kapasalamatan tamungan. At para ka ring makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hizon, Elmerlet Villarosa and family, Robert and Daisy Perez, at para ka ring malagwang kapaldanan dari, Joel Miklat, Aurora Bautista, at iulino sana king maligaya ng harapan ding kapatad tamong mayango na biye, lalong-lalo na ing kaladwa dari, Aldex, Regalado, Luigi, Servando, Maria Rosario, Maria Raquel, Corazon, Antonio Jr., Gregorio, Pedro, Nelia, Engracio Sr., Rogelio, Irenea, Leticia, Salvador, Alex, Carmen, Pacifico, Jose, para king kayang 9 days, Fausta, Corazon, Edmond, at ding maldang kaladwa king Purgatorio.
Tingaldoy ti pagmasusyan tayo Miyerkules Santo, Miyerkules Kilugning Maneldo. Panandaman tayo po in presensya ng ginuubusan tamo. At ban maging mabungaya at makabaldugan in kekatamong pamagmasusi. Agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Talakat tamo po para king dalit apamtulat. King nagyuning ipa, amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ng tamong Kristo, ing lugod ning Dios, at imayong ning banal Espiritu, mantabik kay kayungan. At kaya antilugan. Kapatad, uling maralas tayang gilutan ni Kristo, banarapan ding pansarilitang maymut a kapagnasan, mitmong kababantang adwan ing kapataran ning kikatang talapagligtas at talapangabos, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyakas tangining minanan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Dios, at kay kayo kapatad, uling mikasala ko king bina, king isip, amano at dapat, at miliwang kakulangan. Ulinita ipaligapuku kang Santa Maria Kapilan Man Berhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo king Dios aginotama. Ing Dios, amayo payang tuto, pakalo na katamo, at king pangapataw na rin kasalanan tamo, idala katangan sana king biye alamangga. Amen. Hallelujah,
Manalangin tamo. Uy paming mayupaya, king kaligtasan akekang bilangkas ing anak mong Isu Kristo, tinggap ni ing krus at tinigtas na kami king upaya ning kasalang. Ngini merakayanan kami king ligayan ning kayang panyugling mi piye, uling mabibiya at magari kambi mo at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadiyos, manggaman king alamangga. Amen. Ang unang pamamasa. Pamamasang ito, tiglibro ng Propeta Isaias. Tiro na ako ni Ginoong Diyos, nung nano ang sukat kong sabyan, ban apas inangan pula, ring igabayat na. Diri na akong sikanan balang abak, ban itang turo na kakong pakiramdaman. Dinina na akong pamananastas ng Ginoong Diyos, at linaban o ginindot si Ginoo. Inarap kay ulot ko, karetang mamatbat kako. Lasebatan, inyang inunsultuda ko, inyang sepunyundo ing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, enako anan balang, uling ing Ginoong Diyos, yang kako babi kasaupan. Siniknangan ko ing ko, ban api padakula, balo ko king emila ko ing kakong dangalan. Uling ing Diyos malapit siya, at patunayan king alakong pamikasalan. Ating masikan alun, bisang mandalun kanako, paboren ng kami king sigado, kabustan niyong karin isang pang demanda. Ing Ginoong Diyos, ya ing mismo magdepensa kako, ninungin ing makapatuni, king ikasala ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat ing Diyos.
langit ding megipit, kaniti tunglala, at ding Diyos sasamba, mi pasig nanganla. Uling imbinu, kayang pakiramdaman, ing saynsing, ding atyu, ing pangangailangan, at nalalakwan, detang kanukurana, aadyu, king sukulan. Talakad. Pamasa king mayap abanita agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kanita ing metong karing labing adwa, itang milagyon Judas Iscariote, mikikitya karing pamangtugda ring pari, nga nang kinutang karela, nanong ibiyo kanako nung saupan na kayo makarakap kang Isus. Biyaranan ding at lumpulong sa laping pilang. Manibat na kanita, manindun ning oportunidad i Judas, ban apagtaksilan i Jesus. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinapi alang lebadora, ninapit na ring alagad ng Jesus, at ngarang kinutang, nukarin mo, buring isadya mi pa, mi parat keka, ing apuna nining pamaglagpus. Nga nang mikepat karela, puntalan niya itang metong atao king syudad, at sabyan niyo kaya, ing maestro sasabyan na, ing oras kumeras na, buri kong pagsisilbran, ing pamaglagpus king balimu, akayabi ring alagad ko. Depat na ring alagad, ing pinabilin ng Jesus karela at sidyara ing apunan para king mapaglagpos. Inyang bengin na, dinuklok yang mengan Jesus, kasuluda ring labing adwa, nga ng Jesus kabang mamapun la, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, pagtaksilan ako ning metong kay kayo. Mi balisa na lupting alagad kanini sinabi ng Jesus,
Ing metong at metong karela, kitang na Ginoo ako, mikebat ya Jesus. Ing mitiltil king tinapin, na king pinggan abiku, itayang ing magtaksil kanako. Harapan na ning anak ning tao, ing kamatayan na. Anti mo ing sasabyan ding kasulatan, dapat makalulos ne itang tao maging kasangkapan na ning mapagtaksil king anak ning tao. Maya pa ing ini mibayit. Kanita ihudas ing magtaksil kang Jesus, migsalita iya, ako galang ing amanuan mo, Maestro, mekebat ya Jesus. Ika na mismo ing sinabi. Kapatid, ing mayap ng balita ning ikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ing katotoan sasabihan ko kayo, pagtaksilan ako ning metong kayo. Mayroong isang one-liner na statement na napakaganda pero napakalungkot. Napakaganda because red, pero nakakalungkot dahil masakit. Nagsasabi po na ang nakakalungkot sa pagtataksil, ito po ay hindi nangyayari sa mga kaaway. The saddest thing about betrayal is the fact that it does not happen or it does not take place with the enemy, but karamihan sa ating kakalungkuran. Our trusted friend, our reliable friend, or member of the family, or our closest friend. Kapatid, since Lunes Santo, kahapon, at ngayon, Miyerkules Santo, ang mga pagbasa minsan tumutukoy tungkol kay Judas Iscariote. Pero kung ating tingnan si Judas at yung mga apostoles in general, lahat naman sila ay pinili ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat naman sila ay may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang skills. Halimbawa, si Judas, ano ba po yung role or papel ni Judas sa 12 apostoles? Siya po ang tresurero. Siya po ang tagahawak ng pera. Siya po ang in charge to procure, to buy certain needs. At siya rin po ang nagbibigay para sa mga mahihirap, a sort of donation. Pero si Judas, anong nangyari sa kanya? Dahil po, pumasok sa kanyang puso ang tukso. At hindi lang po tukso, talagang ginagawa niya ang pagtataksil sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung ating tingnan sa mga 12 alagad, isa lang ata ang totoo at hindi taksil, in the sense na doon sa Kalbaryo, sino lang naging kasama ng ating Panginoon? Si Juan the Beloved, John the Evangelist. The rest, nasaan sila? Natatakot, nagtatago. Si Simon Pedro, anong nangyari? 3 beses he denied the Lord. Pero kung ating tingnan, kung si Judas ay nagtaksil, kung si Simon Pedro, he denied the Lord, kung yung ibang mga alagad ay mga duwag, nagtatago, hindi kaya rin ito totoo or nangyayari sa ating buhay bilang Kristiyano?
Hindi kaya tayo taksil rin sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi rin kaya tayo taksil rin sa ating pananampalataya? Hindi kaya tayo tulad ni Judas na pagpera na ang pag-uusapan, minsan nagbabago ang ating paninindigan, minsan nawala ang ating values, minsan kung tayo ay ito po yung ating advokasya or kung pera na pag-uusapan, minsan tayo ay kapit sa patalim. Basta na lang po magkaroon ng pera, gano'n na lang po. Sana huwag naman. Kasi kung atin ding tingnan, yung ibang mga alagad, or even si Simon Pedro, kahit sila ay may pagkukulang, nagbalik loob din sila sa ating Panginoon. Lalo po, sa kapanahon po ng muling pagkabuhay, sa pagtanggap nila ng Espiritu Santo. So itong araw ng Miyerkules Santo, na tinatawag po na Miyerkules ng pag-iispiya, dahil si Judas ay naghanap po ng oportunidad para magtaksil sa ating Panginoon, baka tayo rin ay mga espiya sa ating buhay. Espiya sa pananampalataya, espiya sa pagiging Kristiyano. Kung si Judas ay naghahanap ng paraan para mahuli ang ating Panginoon, tayo rin baka mga espiya sa ating kapanahunan na instead na tingnan natin na sa katotohanan ng ating buhay, hindi naman tamo perpekto. Of course, sabi nga sa filosofiya at sa teolohiya, tayong mga tao ay nilikha sa kawangis ng Diyos at nasa ating puso ang kabutihan. Pero minsan umiiral ang kabutihan or yung kasamaan, ang katotohanan or kalaraman, ang pagiging totoo or ang pagkukunwari. Pero hamon sa atin, tulad din po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, na sa huling hapunan, alam na niya kung sino ang magtataksil sa Kanya. But hindi niya binubulgar, hindi niya sinasabihan ng hindi maganda yung taong magtataksil sa Kanya. Bakit? Dahil si Jesus ay nagbibigay pa rin ng oportunidad na si Judas ay magbalik loob sa kanyang guro. Si Judas ay magbabago sana, pero parang wala ng chance. Dahil sa bandang huli, talagang tumanggap siya ng 30 pieces of silver. Pero anong nangyari kay Judas? Dahil nawalan siya ng pag-asa, nawalan siya ng pananalig, nawalan siya ng para bang interest sa kanyang buhay. Ang nangyari kay Judas, nagbigti. Sana huwag yan ang modelo sa ating buhay. Of course, yung ating Panginoon na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Of course, yung mga halimbawa ng mga apostoles na kahit sila ay may pagkukulang, sila din po ay nagbalik loob sa ating Panginoon. So itong pag-iispiya ng Miyerkules Santo ay paalaala din po sa ating buhay bilang Kristiyano. Na po sa sinasabi ni Pope Francis. Si Pope Francis, nang bago pa siyang Santo Papa, way back 2013, meron siyang sinasabi na walang santo na walang nakaraan at walang makasalanan na walang kinabukasan. So kapatid, sa ating pagnilay-nilay ngayon, sa ating panampalataya, ning Semana Santa, na ito na po yung ating pinaghandaan last Ash Wednesday for 40 days of almsgiving, prayer, and fasting. At itong Semana Santa na po patungo sa misteryo Paskwa, ning kasakitan, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito po ang katuparan
ng misyon ng ating Panginoon. Kung sa Paskong pagsilang December, yun po ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Ang Semana Santa tungo sa linggo ng pagkabuhay ay katuparan sa misyon ng ating Panginoon. At si Jesus, siya ay naparito, hindi po tayo para huhusgahan, kung hindi siya pagpapahayag sa pag-ibig ng kanyang Ama sa ating lahat. So kapatid, may this story ng isang santo, si San Jeronimo, ay paalaala sa atin. Ang kwento ni San Jeronimo ay ganito. One of the great fathers of the church was Saint Jerome. He is called the father of sacred scriptures. He translated the Septuagint or the Greek Bible into Latin. He is also best remembered for his lasting advice dahil si San Jeronimo may sinasabi na ganito, to be ignorant of the Bible is ignorant of Christ or is not to know Christ. So mayroon na pong nangyari sa kanyang buhay na ganito. One day, according to a popular story, Jesus appeared to Saint Jerome. Jesus asked him, Jerome, what can you offer to me? Saint Jerome answered, I will give to you all my writings. Jesus replied, that's not enough. I will give you my whole life. Saint Jerome continued, but Jesus asked for more from Saint Jerome. Saint Jerome, searching for an answer, asked, what then must I give to you, my Lord? Jesus simply responded, Jerome, just give me your sins. Kung yung mga santo ay may kanya-kanyang kwento sa ating buhay, tayo rin sa ating kapanahunan ngayon. Kung si Judas nagkakamali, baka tayo rin nagkakamali bilang magulang, bilang tatay, bilang anak, bilang mag-aaral, bilang empleyado, or bilang opisyal ng lipunan. Ang ating ialay ning Semana Santa, bukas simula po ng Holy Thursday, Good Friday, Black Saturday, and with the glorious Sunday of the resurrection of the Lord, is to offer yung ating mga pagkukulang like Saint Jerome. Yun po ang mali ni Judas. Hindi siya bumalik sa ating Panginoon. That's why sa Semana Santa, ano yung ating theme song? Ano po, ng Ash Wednesday, yung unang pagbasa sa aklat ni Propeta Joel na sabi doon, rend your hearts, not your garments. That's why the theme song ng Semana Santa, come back to me with all your heart. In short, in Tagalog, babalik ka rin tulad ng prodigal son or prodigal daughter or prodigal children of God. Amen. Magsitayo. King lagyo ning kayang pamaylasa, manigapo tamo, King Ginong Hesus, ban pakir naman na ing kikatamong panalangin, kabang nga tamong sasabi, ganagan mo kami Ginoo, King Kekang Kayarian. Ulitan tayo po. Ganakan mo kami Ginoo, King Kekang Kayarian. May nalangin kay King Getsemani at mi pawas daya, para ka rin Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, King Kekang Kayarian. De kapanda ka, anting metong akriminal, para ka rin alang kasalanan, ame sukol at emidinan katuliran.
manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo king kekang kayarian. Biklat me ing pasbul ning paraiso. King mayap mapanako, para kareng palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami, O Ginoo, king kekang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo karinggamat ningigpa mo, para kaniting komunidad amanalig keka, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Ngayon ni doon pa mo po yung sarilitang kapagnasan. Manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Ginoong Isus, bisa king manatili, siping mo at alakad leli ning kekang krus, ituro mo king mekatetagan, banmesan aldo matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alang angga. Amen. Manalangin kayo kapatid, mangdaon matanggap yarapan ning Dios ibang mayupayang tutu. Tanggapane sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning keyang lagyo, king kekatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy paming miglalang, tanggapan mo ritingayin, ayang pang mikeka, kabang pagmasusyan miya, iting misteryo ning pamaylasa at kamatayan ning kekang anak. Mirakayan na kimansana, king biye alang angga, apik tagumpen na para kay kami, uling ya ing Ginoo, manggaman king alang angga. Amen. Ing Ginoo manatili ya kay kayo, At keka antimuri. yat na yoring puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunipin karapat dapat at matulid ing pasalamatan naman karino ipa Diyos king alang angga at lubos mayupaya kapamilatan ng Hesukristong ginumi. Miya yaninag na kay kami ing kayang pamaylasa at pangasubling ni Pie, mararay na ing diwakan kapamilatan ning kayang katapatan at mapaganap na ing pamaganaka king pangayanib mi king metuyatong kayang kinabus kapamilatan ng Kristo ring anghel karin banwa yang pangdaing karelang panalangin ning pamanyamba kabang alalang kupas magsaya arapan mo makiyanib sa ing siwala mi king karela king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta.
tunay kapin banal, uy pa, ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagpalampong ni, pabanaan king spiritu mo ban para kekamalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayameno palas at kamatayan, kinuha ni ing tinapi at ipasalamat ya keka, pera sabing kanin kayang disipulong ana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya, itiya ing kanakong katawan, amidahon para kayo. Makain man kay ba't ni ngapunan, kinuha ni ing kalis. Pasalamat kay kaming kalis kagyang disipulong ana. Tanggapan niyo iti ikungan minum ko kaniti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayat alang anggang tipan, ami ubu para kay pagkanasan tao, banketa mi pata na ring kasalanan. Dap na ti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyak tayo ing mister ning kasal pantayanan. Inyang ini, ganakan mi uipa, ing kamadang ibining anak mo, damay tinapi ning beting kalis ning kaligtasan, dahil ming pasalamatan keka, ing pinadakabalan sumuyok keka, mapakumbaba ming pagkasalan ng Kristo, tipo na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, man mi ganap ya king lugod, kambi ng Francisco ki kaming Papa at iforintyo kaming Obispo at ding sablang pari. Galaman ding kawadang ng subling miye at ding sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Lalo po Maria Daisy Garcia. Pakaluluan mo king ang magkaroon dapat magkamit king biye alang angga. Bankayabi ng Maria ing Birhin Induning Diyos. Kami ng San Jose, esposo na, kaya biring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian kikaban ning panahon. Purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambinat kaya, ibang mayupayang tutugom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alangangga. As we pray the Lord's Prayer, kindly include me in your prayers, for today is my 33rd priestly anniversary. Ngini, manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong trukatamo ning Ginoo. Isamba lagi mo
Tisuri Antibano Pamintuani Lugo Kakanani Ingaldo-aldo Imbiemo ke kami Ingaldo-ngeni Ang puripata muke kami Risala ikeka Anting pamamatawag ni Kari ikasala ke kami Ikabos mo kami Ginoo king sablang maruk malugod mong ipagkalup ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasawpan ing kekang pakalulo parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kapanaligan king panyatang ng Hesukristong kikaming talapangabos. O ginoming Hesu Kristo bikaring kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kapayan ko babye ko kekayo, imo sa mayong kasalanan, no nilawan mo ing kasal pananing kekang iglesia, at may pamilugan agpangking kaburian mo, ikang mapye at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilan man kekayo, At kaya ka antimurin. kapatan ipakita ngeni ing may kakamitong tamo ing kapayapan ng Kristo. Peace, kapayapan. Kapatad, yung korona ng Diyos, yung may alaku king kasal ning yato, maparing mayos king apunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapot, ikas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo.
talakad tano po. Manalangin tamo. Ulubos mayupayang Dios ing Eucharistia, papasyag na ing kamatayan ing kekang anak, palabungan mo sana ing kaming kasal pantayanan king magligtas ng upaya at pasignangan na sana ing keking kapanaligan king biye a ipangako na itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Inginu manatili ake kayo, At keka antimurin. bisaning Dios, amayupayang tutu, ing Iba at ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Kapatad, uminako king kapayapan, babi agyang ditak mo, king kekong oras, aldo-aldo kang Kristo. Salamat, King Dios. Maya pabengi po. Maya pabengi po.